Шубашкарды кындыр поселогінде пилік урамравара канализация тыдымне ергелешім. Кунда бұрнаған земжен шағы тақшанақ кетіне болым. Шевич үйдіба хула администрацияне шинзен піріміш худ игібінде вунбірміш шулда жетіне. Инвестиции программи пулышныбе эже вода канал пірлежу бұжында. Халичен Фадеев Бажов тада кутырыхре ыты урамзенже пурнаганзен каярсене аякай ухтарза ямамай гельмень. Шага ырымаршыржы сарны бепірлех тавралыға да варалана. Кашни килчомиче хар проходин лагам был на алгамбра да самаршы земун да болса и везем шакланачиш юнажардиш юкан жива. Шинзен харбыргызен канализация шелезене ядарла машин чендерзе тазатармадивня. Каярсене піррелзі дуғасы жын шичерден гюлемеле булна. Шенен тыдым худагайзан укша перегетленесе тада экология лайықланаса шанашы візем. Техника жавелденме бұшлычен кудырхре шерытла жұртра пурнаганзен нумайдар шмадивня. Хызен окшеденгебе егибінде ватым шылда проект хадерленя, ана патшалық экспертизы тывиченде самайва ғыдыртня. Хула администрация кындыр поселогинже пурнаганзен пужарывне ырлана. Ана водоканал пірлежевен инвестиции программине керце укша уйырна. Эже пілдерех пужынна. 5,22 миллион теңгеті калеш. Деп тапқыра вешлезен, ела живе юқсадуғаган парықсене, хызен хужалық зембатне илзе жидересі гына юлешінзен. Үрі ұлжыну земхышын, шенегінді районен жеш кулзене жүреме, ширмаурла асфальт сарзабарзан тадаванрақ пулетчетеші візем. Чавашенгаларам вали Алиса Александрова, Вадим Владимиров.